Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat bakanet foodish, ordar mapi, minuan ramen, hakir dobi jompi. Kajing ay mensi mikisamla bikin nang mek bahah kijing puli kijongki Karanikor Constituency Development Committee lingba ke Education Cell hakalai tarik unai wing arhajar puar kala penkub bura mikisamla ki bapa sake examen Secondary School Living Certificate, Higher Secondary School Living Certificate, Diploma Course, Bachelor Degree, Master Degree, Directorate, bat kiwe de ki kerdan puli nakabenta usnem arhajar arpau hadu usnem arhajar puar. Hakani ka sengi la sakilang da menteri ketenat puli puti ke sarkar jela ubak lakaman rumboi ubla longkom ukongsan haringkat ke jingadonlang jongga deputy commissioner ke Southwest Khasi Hills District ke Kongkaramai Kharkongor kabla longkom ke Simbut Kongsan UMLA MBC jongga Ranikor constituency ubak Pius Marwen mat kiwe ki bla syakhot ngobha ke komiti hakani ke jingelang kalapen ku burami ki samla ki badonnya ke sub kerpang bat ki balami khmat ya ke Southwest Khasi Hills District syaka state ba ke national level kuma ka sports ka jingi kop ruai ba ke jingi kop shat sedang adu usnam ada kendai wanan shopno kerika klam jengpang kabang nyimla syuban pendet hausnam adhau bat adhwe bat ya itu kisamla ki papas bah hausnam arjar adhau adhwe bat adhu nila aya ka jengketip syabaro kisnong hapo ka konsumsihi barok kawai Banado ki papas ka SSLC but HSSLC mission nyaupo percentage sejurang but yaki degree level mission rebusan but don't let's say kabangin yo bersin kerteng ka konsumsi kinyungi kaphe kabayar kabanginang duna ha kajing ay kubor let's say ka network kapampat don kaltiyat kapajingan kapanginyo bat perkup yapi kabanguk ni nakale jopi hemyo snow lane hemyo jingtit ngaso bayak itu kipam nyimpat yo berles mapindai ban snow iei pentip sangi ya itu kipa wan sakmat kakum kabangi labo ya kapan stage ha kini kisnem ya kipam pat yo pentip seni naman ngidon kamen sim antang mentau sen kumbang ay pu naro arja katulay ni kwa berpenkupurom na kota kejupi ngila sang berpenkupurom ya kisamla kibawan sakmat haki kerdan pulih baper ha katalan kabagi kidon kisap kibagi kidon Nilasan nado usnam arhajar kendai nila pendet dan perkupurom ya kisamla di bawah sakmat hakikat ya kecil pulih nidon kecil temu na kalian Karanikor Konsumsi Development Committee bangin penselur na kenta kejopi kumba kadong kathain kidungi ni jutip hakipor kiba mensuah kabangi sadum kabangi sadin habaro kiliang ladangi pai hendrai mantapat ngadap dat mensim kebas ngokumen mensim kebas ngok sarong wat ngaki jaka puli kebejengah jaka puli lese ngipat yo kajaka kebab Paka kum ke kejuk kapor kepamentah nyimpat don ke college apo ke konsumsi kejungi nyimpat don ke government higher secondary apo ke blok kejungi orang ke blok Hendrai
PUE dalam kejong khmat Pisaki dalam jong khmat Pio Snow dalam kejong skor ba ki samla kejong ni napo ta konsumsi kilami ha kedan kapaper ni Snow sarong kum ka konsumsi isnong kithau kikirigik pa but sa konsumsi hiro barak kaway ni Snow sarong lamba ka jingwara kanam kaburom kajompi Richard Jual kaki Kesuai punya kaki Pasar Sangya Ngianon lahang ne kum ki ramba kum ki samla ke ka mga kwa bahkan tu ya thi ki samla khanta ki bayo ya kan awat bukan sini kading persyo ngilayo sahut doktor MBBS doktor ki ban syakri laling balas damar syakri na renta hala profession ka profession di joki Tegalagi ang sinilokan tonang slur hagadi syakri nagamta si Parabril ban nagamta kakamrang kecopi ban nagamta kini kinasanla kibala pas kini puleng jopi kanya kam degi jingkut kanya degi tangi sedang kijing yang le dibabun balai Shipos ng masywa, sunsets ng masywa, kashipor, bagi ni surok siya kilintig sa kimbanbahan, kapte basok, doon kinapensyo. Tapi yung samla, pilayo iya kinikikerdan, kimats menta kimde, kibaka jingkot, kimats kide tanggalanti kabapintit kat no pintit. Marbaro kadi pule nilong equal kading start bo ay nilong equal right tang kata ka common sense dong ipa kata lagi siya hangga dong ibangin bisa bakit lakan budin yani mata kilat kibur what on bakalat kam bersyu lada kalak kamasyu balay ba kidabud kika kiba ngidhapa balay ki sarkar kara prasyang balay ki nangne kidang kerpat ya sarkar ban semi high secondary school ban semi secondary school kiba ngalaom kipuwa biswa ngala sarkar kapino ko hangde kanito yang tanto nama baka distak kalau berangkat but play yang kalah nanti. When you get the knowledge, it widens your horizon.